bandle, ngibingelela uMaMkhize bandle egameni likaJesu, ngibingelela abefundisi bonke, omama befundisi bonke egameni likaJesu, ngibingelela obaba bonke abakhona, ngibingelela omama, ngibingelela abantu abasha Sunday school egameni likaJesu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, enhlizweni yami khona lokho okuvukayo ukuthi ngisho kubazalwane ukuthi ngila bazalwane ngoba uNkulunkulu khona la kasilanda khona. Bazalwane ngangakholwa ngangihamba emhlabeni bazalwane kukuhle zingishaya izimpi bazalwane endleleni bazalwane ngingazi kodwa ukuthi uJesu ukhona endleleni, ukuthi uJesu kuba uyena engithatha impilo yami ngiyinikele kuye. Phezu kwakho konke bazalwane zangishaya izimpi bazalwane ngeke ngikubale konke ngoba kusho ukuthi ngashona ilanga. Bazalwane engikukhumbula kahle kuyikona kwangifaka ekholweni bazalwane kwakuyigathi mangithi ngiyahamba emsebenzini ngahlangana nenyoni ke bazalwane khona lenyoni lethunyelwayo ke okuthiwa mayikushayile uyashona noma bazalwane ube nonhlangothi. Kwavuka nje inyoni emsebenzini ngithi ngiyanyuka edebhisini yavuka bazalwane yabheka phezulu ayingenazo inyawo ingenakhanda kuyinyoni nje bazalwane enkulu. Bazalwane yasuka inyoni yandiza yahamba ekusukeni kwayo angazi bazalwane ukuthi yaxoshwa yini bazalwane yagubhuza kuyabaleka kwayona ebalekela mina bazalwane kwanzima ngendlela eyisimanga. Kwathiwa hayi ke kufanele ngihambe bazalwane ngenyanga enthizeni ngoba inyoni ngeke igcine ingangitholanga njengoba isike yavela yatshengisa ukuthi ikhona ithunyiwe kimi. Bazalwane kwathi kushaya usuku kufanele ngihambe ngalo ngenyangeni. Lobo busuku bazalwane angizange ngilale ngathi mangithi ngiyalala vele kuqhamukizwe nje bazalwane engingalazi ulala velaphi lithi uhluphekelani kangaka ebekhona owakudalayo awuthathi ngani impilo yakho inikele kuyena kube uyena okumelayo kulwele zonke izimpi zakho obhekana nazo. Bazalwane ngathi mangithi ngiyaphaphama ngabheka hayibo ngoba kho umuntu la ubani losho kanje. Bazalwane ngaqhubeka ngalala ngakusasa mina ngiyathatha uhambo lami mina ngiyahamba. Bazalwane ngithi nje ngiyalala libuyizwe lithi thatha impilo yakho inikele uNkulunkulu uyena yedwa ozokwazi ukulwela zonke lezi zimpi lezi wena obhekene nazo usuhlulekile izona ngoba mangabe zikuvukela wena uyahamba ezinyangeni mazikuvukela wenza lokho nalokho kodwa uyithatha impilo yakho inikele uNkulunkulu. Bazalwane ngiyabheka uNkulunkulu kathi mase kufanele kusenze ngizovuka ngo5 bazalwane labuyizwe lathi njengamanje nje ukuthi uyahamba lathi lolu hambo lakho luyeke ungabe usahamba thatha impilo yakho inikele uNkulunkulu. Bazalwane ngavuka ekhaya kwathi usahamba ngathi cha kwathiwa yini ngathi angilalanga ebusuku kwakunezwe ngangalazi ukuthi kuqhamukaphi ngathi ngibone kungcono ngihlale ngilinde ngoba liyangitshela lithi akukho akangeke ngenzele khona bazalwane lalingithembisa ukuthi konke lezi zinto engibhekana nazo lathi yena uzongilwela zonke. Naye bazalwane ngahlala ntambama ngingasayile lapho kwabuya bazalwane zabuya izimpi lezo yabuya nayo inyoni leyo bazalwane ngayizwi yayishaya isicapha bazalwane sendlu kube ngathi sobhobokela ngaphakathi endlini. Bazalwane ngathi mangibona ngabona umlilo bazalwane ubiyele lonke ikhaya lami engangikulo bazalwane mangubheka ngubona ukuthi ugcinaphi bazalwane akukho ngisho indawo ukuthi ungaphuma. Ngathi mangibuza ngathi hayibo lo mlilo ongaka thina socisha ngani bazalwane labuyizwe lathi uJehova ubiyele. Bazalwane ngathi inkosi kanti wena ukubani bazalwane la ngithembisa kizi kuze kube namhlanje empilweni yami ngideli ngiye ngithi inkosi noma kuvukani ngithi inkosi wangithembisa wathi konke ngokunikela kuwe kube wena ongiphathela kona. Bazalwane nganginemibuzo ke eminingi ngaleso sikhathi bazalwane ngiyambonga kuNkulunkulu bazalwane ukungena ekhaya lezo bazalwane ukungena ekhaya lezo kungisebenzelile kakhulu bazalwane ngisebenzele empilweni yami emndenini wami. Bazalwane kunosisi wami owayephathwa ikhanda ngendlela engeke ngikwazi ukuyichaza wathezelwe ke bazalwane kwazalwa enekhanda elalisimanga ke bazalwane langingapheli ehloko kanti odokotela ekhulekelwa lingapheli kodwa bazalwane ngangena ekhaya lezithema lithi liyavuka lelo khanda waphathwa nje umkhuhlanyana bazalwane wambeka phansi wathi nje hayi sengiyahamba emhlabeni ikhanda nje akusavumi ngisho ngivuke ngisho ngenzeni. Bazalwane uRoma 10:9 ngiyawuphakamisa nasekuseni bazalwane ngoba ngambuza lilodwa ngathi mina uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu engakusindisa uyamazi uJesu ukuthi uyaphilisa. Wathi yena yebo ngiyazi ukuthi uJesu uyaphilisa. Ngathi mina uJesu ngithi umbonile kimi izimpi zami zonke uyaziwa uyangilwela kuze kube imali nawe kholwa ukuthi uJesu engakulwela ezakho. Bazalwane wathi hayi ngiyakholwa. Bazalwane isimanga ngoba angizange ngimvulele osefonini ngoba akekho eduze kwami uyasebenza la asebenza khona kodwa ngawusho ngomlomo ngathi khule kuRoma 10:9 vula iBhayibheli lapho mase
bazalwane walala ebusuku ngo-12 wangifonela wathi sengiphaphamile, wathi ikhanda lisekho, wathi umkhuhlane awusekho. Bazalwane ngathi ikhanda ulaphathwa ikhanda elincane kanti kunezilwane ezigcwele ekhanda eziphila ziyaphithizela ikhanda lakhe. Ngo-12 ebusuku umethu uyabheka seyigcwele esicamelweni bazalwane. Athi nje hayi yafona, athi nje ngeke, athi asikhule, kathi nje kuney'nunu ziyaphuma ngamakhala ziyaqathaka nje ziyaqathaka ezimnyama encane. Kwase wathi nje kuyaphithizela. Bazalwane sakhuleka sambonga uNkulunkulu kuze kube yilo manje bazalwane aliphindanga laba khona. Kuba sekhala izibule isibusiso kuyama impilo kakhulu. Ningikhulekise bazalwane ngingaphumi ikhaya lezwe. Ngifunde nokulalela bazalwane iyalo zonke siyithola khona ngoba kuningi esikuthola kodwa ngashona ilanga mangathiwa angifakaze ngakho Jesu Kristu inkosi.